Betul-betul saya bikinnya di sosial media, WhatsApp, Facebook, jatuh jatuhan lebih cuma je ang resignation di mana, abo punya ang resignation visa, kalau tahu salah itu lebih jatuh na ang ko macam ni, ko newspaper, print media, social media jatuh media ni baru kai sebagai, kaya apa sana je ani personal program Tuman bagino ang resign. Bodolni bising mungsase kok banglai ma eba bodolni samung jajagia ngmarok deto. Nanti itu bodol to joto no jangan bodol no kaham khalane bagino samung khayo. Gai bodol ko bisa to joto bodol no problem heto na kun bodol no anya hina ang ni personal bagino resignation letter. Fainai salok kubun bodol bai godan nade. Abo jaga kok sanai kana ani nawa buga phai ko bo ko sa te BJP ni joto mantri CM deputy CM atona namre ko sa bor ko bitu phai ke nai gana pustakam hinango tam phai nei tam tun decision na jage Kisa khana mane nang tibra motha wa habna ni hene aibo busak jorate kuboi. Abu to kubang gorto kubang mano jenon tabu BJP no kubang dolo langan ni sujago ni jin buga grago bini dolo langan sujago ekan angke no final ni tabu busa thana ni final phase ya Tomung buba grani thansani lama bo thangna nangkhet thangnai de se. jo abu one suit na dora ge dita anto everyday ni hati resignation MLA ni seat ni yakar maya gulo bahai ro wan sugai tongkha eba tema jorawoi hai klaija khada ungjagai tong. tahu normal hai na tong kun ase kun problem kiri joto borma ko hai ka mota ni to ka angbo regularly to je mansa yani personal problem lagi ni ang resignation dikai IPF ti bodol ni ojama ro no mungsase kokrok da kusana musung eba sana musung. Aku tu agi live kayaknya nong bisa nong fluza live ani live telecast nong jadi sehingga kan fansa ni malu kan nong boleh. Jadi bahasa mana kayak aku buat apa ikan lagi hanya lagi live tu sah, amat aja. Sehingga tu nong fansa tu sah tu sah di bahasa sih fansa mana. Sudah rasmi tina tu tadi tu ini ni, aku already sorry kan. Kamai sa. Okay. amat aja. Sehingga tu nong fansa tu sah tu sah di bahasa sih fansa mana. Sudah rasmi tina tu tadi tu ini ni, aku already sorry kan. Kamai sa. Okay.